Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-Mukarram wal Mukarramat, para asatid, para nyai, para ibu, para jamaah pengawasan dinadin dia sebagai pembukaan kita nambah semangat ke orang karena biasanya orang haus tadarus Al-Quran kemudian diterangkan, dijelaskan, maka orang niatan dia ayeuna haus Al-Quran berharap ke Allah mugia awasan-awasan Al-Quran orang ajar terken pitulung di rahmat Allah. Di antara hadis Rasul riwayat Imam Bukhari menjelaskan ke orang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bagus-bagusna anjeun manusia al-iman eta jalma anu belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an, belajar baca, belajar makna, belajar tafsirna, belajar tentang isi kandungan Al-Quran, kemudian terus belajar wa'allamahu, terus kemudian ngajarkeun kana Al-Quran, ngajarkeun ka keluarga, ka babaturan, ka sahabat, ka jamaah. Eta dipuji ku Rasul pang bagus-bagusna manusia. Diurang di majelis taklim belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus. Kudu nama beres di majelis taklim datang ka rokok diajarkeun ka keluarga. Itu kan biasana urang pemberitanya datang ka rokok ngaji naon di majelis biasa bae. Bukan orang kenal serius pokoknya mah. Kita kebiasaan lah. Ya hartosna pengawasan dia aya peningkatan dina awasanana, dina bahasanana, dina penjelasanana, kemudian orang bisa nyampaikan. Itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bagus-bagusna di antara marene jalma nu belajar Al-Qur'an kemudian terus ngajarkeun ka batur. Ka anak, ka icu, ka baturan, ka sahabat. Syukur-syukur ngajarkeun ka istri, ngajarkeun ka suami. Eta lebih bagus. Eta anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran perintah Allah, perintah Rasul, perintah agama. Sebagai umat muslim, sebagai umat anu mukmin, kedah di antara sapoe sapoeting kedah aya bacaan Al-Quran. Baik sajuz sehari, baik 2 juz sehari semalam, baik 1 ain, 2 ain, 1 majlis 1 ain, majlisnya 1 ain lumayan. Nah itu. Nah sebabna bacaan Al-Quran urang ieu mungkin jadi penolong, jadi syafaat, bahkan jadi cahaya pikeun urang sadaya. Hadis riwayat Imam Muslim saur Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran, baca walaupun tidak mengerti artinya. Kalau guru baca karena jadi aurat, jadi wiridan, dan pasti setiap bacaan Al-Quran itu jadi doa. Sanos orang tengerti karena maknana, karena hatinya. Baca Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, maka sebenarnya bacaan Al-Quran ya'ti yaumil qiyamah, bakal datang di sampai kiamat, syafi'an li ashabihi,
jadi syafaat, jadi penolong kajarna anu bacana Al-Qur'an. Aya di syafaatan Al-Qur'an. Tentunya orang kudu rajin baca. Tiap siang, tiap malam, syukur setiap pada sholat. Tiap pada sholat satu air kali 5 waktu, jadi 5 dosa berahat, luar biasa. Al-Qur'an jadi syafaat, jadi penolong. Syafaat itu menurut ulama penolong karena kekurangan, itu syafaat. Menurut bahasa orang syafaat eta ngajangkeun, nyempurnakeun kekurangan amal urang, ibadah urang, ibadah anu lain urang pasti timbang di akhirat. Allah timbang baca Al-Qur'an salilah hirup. Ternyata pasti timbang baca Al-Qur'an salilah hirup. Ibu-ibu orang khatam Al-Qur'an 50 kali khatam. Ayat 50 kali khatam. Tapi setiap bulan puasa khatam. Ya Ramadan tamat, berarti ibu tos sabaraha kali manggi Ramadan. Nah, alhamdulillah. Para kiai, para ustaz, sadaya alajeun maos Al-Qur'an. Karena yakin kita adalah syafaat, penolong Quran. Ngajajang depan kekurangan, ketekoran amal ibadah Quran. Dijangkeun ku Al-Qur'an. Iya. Itulah saudara hadis Rasul tentang motivasi supaya orang rajin baca Al-Qur'an. Al-Qur'an dia nur, cahaya. Cahaya kita kurang, cahaya kita di dunia, kehidupan di dunia, cahaya kita di akhirat. Kami ulang doa dengan doa khatam Quran. Allahumma ja'al Qur'an lana fid dunya qarin. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an di dunia sebagai qarin, sebagai babaturan. Babaturan Al-Qur'an. CS sahabat yang paling dekat adalah jadilah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an mah bawa-bawa kawan-kawan lagi. Bawa di atas kawan-kawan lagi. Di paling ada jenengan babaturan. Senang kurang gaduh batur Al-Qur'an. Wa fil qabri munisa. Buka Al-Qur'an di Al-Qur'an ke dalam kubur sebagai penyombong, pangguli-guli, nyombong ka urang, ngaharem-harem, nganter. Jadi panganter di alam kubur. Jadi riwayat diterangkan ke baca Al-Qur'an dijirimkeun ku Allah, jirim satu bentuk makhluk. Baik anu geulis maupun kaset sebagai bentukna. Jadi taruh saha anjeun ieulah Al-Qur'an sok dibaca ku anjeun. Jadi kayak betah di alam kubur. Tak induk bapak orang, keluarga orang tos mau di alam kubur, baru tahan gitu itu. Buktinya saya balik dari. Baru tahan karena membawa Al-Qur'an. Karena membawa Al-Qur'an dikiriman Al-Qur'an. Ku jamaah, ku anak, ku incu, ku baturan, ku sahabat. Dikiriman bacaan Al-Qur'an supaya jadi ngantel di alam kubur. Wa fil qiyamati syafi'ah, Al-Qur'an jadi penolong, jadi syafaat dina poe kiamat. Al-Qur'an jadi penolong dina poe kiamat. Luar biasa dina poe kiamat ketika dimudahkan di alam kubur, masuk alam barzakh, kemudian digiring ke alam mahsyar, mungkin didinya ditimbang amal kurang, maka Al-Qur'an jadi syafaat, jadi penolong. Wa ala siratin nurun. Bacaan Al-Qur'an mungkin jadi senter, jadi cahaya anu nyaangan urang ketika nyukar jabatan sirat. Titian menuju akhirat, menuju surga. Aya jabatan sirat. Begitu panjang, luas. Sedangkan di hadapna neraka jahanam. Poek. Di jabatan sirat teh poek. Nu mantak lantaran poek urang kudu mawa lampu. Kudu cahang. Nah lampuna
qiraatul Quran. Bacaan Al-Quran kurang ini jadi center. Jadi center jadinya angan di mana orang tentang jembatan Sirat, karena jembatan Sirat poek nakunan poek ku seuleuh jahanam. Karena seuleuh jahanam mah lain beureuh kita seperti seuleuh di dunia. Seuneuh hideung. Nang mata hideung kormak ribuan jutaan tahun seuleuh lagi. Wajar warnana hideung. Kurang salamet jelema mukmin sok baca Al-Qur'an, insyaallah salamet tukang jembatan Sirat karena cakang jalana di senteran bacaan Al-Qur'an. Wa ila jannati rafiqa. Bacaan Al-Qur'an urang mudah-mudahan jadi batu anu nuntun menuju surga. Dituntun ku bacaan Al-Qur'an. Ka surga diantar ka surga. Wa imma ka surga naim, surga mahwa, surga adab, surga firdaus, yang diantar ku bacaan Al-Qur'an. Wa 'alan nari sitra wa hijaba. Bacaan Al-Qur'an mudah-mudahan jadi penghalang dina ancaman masuk neraka. Itu harapan urang dina ngaos Al-Qur'an ieu sebagai bubungan ganjaran di Allah itu jalma mukmin anu rajin baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan jamaah sadayana aktif mengajar di majelis taklim membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an bagian tidak penolong jadi syafaat yang tentu amplifkan ulang sadayana berikan kebahagiaan di dunia, keselamatan di akhirat. Bukan disampaikan kuliah maklum. Atur nuhun, ada nolong yang majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.